салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 18 ноябри соли 2024 қарор дорам дар боғи худам дар ноҳияи Варзол ва омадам бо Мунавварака пушти аз Турсия меҳмонӣ ман омадан оли нишон медиҳам. Писта навор гирифта Мунавварака дикта меган. Ман гуфтам як ангури маникюр фингера нишон диҳам ки то ҳамин вақт дар болои чойлоб истодааст. болои ангур мана бехай ҳамеша гирам ман. Ҳамана дидед да? Мана донаҳоша канам. Яна. Ина акун мавид шуда истодааст мана. Бинед чӣ хел ангури бениҳоят зур. Ина акун хай вақт рафт. Ина бинед. Худо бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Мебинем чӣ хел шудааст. Асал. Асале. Асал. Як 300 дона ниҳолаш дорам. Харидам 150 дона, зиёдтар 200 ташах мумкин фурӯхтагӣ бошам. Марҳамат заказ кунед. Ниҳолашҳо анам камихай. Анам то ҳамҷам бибин. Ниҳолаш 2 метр ба ҳазур, 2 солаяй. Ғафсис чӣ қадар аст? Ғафси ниҳол. Ғафсиш ҳами қадар? Нархаш 100 сомон. Як ангури дига нишон метиҳам. Айн ҳоли ниҳол надорем. Соли оянда мешавад. Мана хуши калонаш. Номаш чия кунина? Мана хуши калонаш. Ин тараф бир. Ин дорем ба гумонам ягон мумкин тамом шуда бошад, мумкин тамом нашуда бошад. Ина номаш кишмиши амрикоӣ о Искандарӣ гуфтем ку ина. Бедона. Ҳамун мавиз мешудаги шавя ба навор гирем. Ай мавиз кардам ман. Бениҳоят мавизи зур. Бениҳоят мавизи зур. Ин мавиз шудагиҳоя. Тадо ман ҳозир нишон метиҳам. Вай мавизои зур шуда. Ҳамдиёрони азиз, кишмиши Искандарӣ. О ламборҷини меган ку ана ҳамин. Так, инҷа бед. Як ниҳоли дига буд кане араб 29 намуд кишмиш бо амрикоӣ араб 15. Мана бинед. Ҳама шоли истодааст. Ин бовар кунед шакар гаштааст, набот гаштааст, асал гаштааст. Бинед. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ино ҳамаш бедона. Номаш чӣ гуфтед? Ино араб 15 ягон номи тоҷикӣ мемонем да. Набинед. Имсол аз ин ниҳол нест. Соли дига аз ин ниҳол мешавад. Ино аз навъҳои дерпас. Мана ин чӯ ин вақтҳо мепазанд. Мана маникюр фингер истодааст, ин истодааст, Искандарӣ истодааст. خلاصه گپ من این سه نمود انگوری که ما زیاد میکنیم تکرار میکنم از سرخش مانیکور فینگر نیهولش هست از اینش هست از اینش نیست و باز این طرف گردید ترکی در بالایش مویز شده است من حالی تر و تازهش هم هست اینا این کشمش بدون اینا یک شیرینی با مزه شده است با مویز هم شده است اینا بینید در طوری خودش مویز شدگی اینا نیهولش هست 100 سومونی مرحمت مراجعت کنید این یک وقتی مویز میشد میپزد کن همه نمود میوه وقتی پخت قیام شد یک عجایب براحت میخورید نه همدیوران عزیز با من برای نیهولی انگور مراجعت کنید و اول دکبر ماهی دکبر اولش گرفته برید از من خریداری کرد گرفته برید چون که من ماهی ینور فوریه درخت بیارم از خارج کشور بعد درخت تقسیم کنی بند میشم و با انگور زورم نمیرسد خیلی عذاب میکشم همدیوران عزیز در پناه خدا باشد مراجعت کنید